ovo radi. Gospodine Jakšiću, govorimo o non-paperu. Ko stoji iza non-paper? Šta je to non-paper? Ono što je bitno za početak, tamo kada pomislimo da je prekrajanje granica na Zapadnom Balkanu završeno proglašenjem nezavisnosti Kosova, onda se pojavi neki kartograf novi koji kaže da to ne valja, da treba napraviti veliku Srbiju, veliku Albaniju, nešto veću Hrvatsku, da treba faktički na neki način potpuno minimizirati Bosnu i Hercegovinu koja bi bila na granici nestanka. Međutim, to nije slučajno. Ono što sam duboko uveren je da iza tog projekta koji je dat Janši da ga napiše, ali verovatno da ima još koautora jednog takvog teksta, krije se evropska nacionalistička desnica koja ponovo revitalizuje staru ideju, a to je da su međuetničke države, multietničke države, da su izvor problema, a da samo čiste etničke države mogu da donesu mir. Na Balkanu je to nemoguće i svi se slažu da od tog projekta neće biti ništa, ali poenta je da se javljaju ti glasovi, da se oni organizuju. Samo da, kako se setimo, nedavno su premijeri Mađarske i Poljske zajedno sa liderom italijanske Lege potpisali sporazum u kome za sada, čini mi se, prvi kandidati za ulazak su Bojko Borisov i Janez Janša. Prema tome, oni rade, oprez. Kako to misle da se izvede? Naprimjer, evo i Severna Makedonija tu spomenuta, postali smo NATO zemlja, Crna Gora isto NATO zemlja. Kako da se menjaju granice? Je li NATO garant? NATO bi trebalo da bude garant. U datom odnosu snaga, kakav je sada, zaista mislim da je zato taj projekat nerealan. Ali je simptomatično da, recimo, Savet Evrope je 2008. godine veoma oštro reagovao kada su se pominjale slične ideje koje su dolazile iz evropskih krugova, iz krugova Evropske unije. Ovoga puta Savet Evrope je propustio da oštro reaguje. Čak i glavni akteri velike Srbije, velike Albanije i nešto veće Hrvatske, reagovali su dosta kasno i po mom utisku blago. Nisu se oštro odredili. Najoštrije reagovanja su naravno tamo gde bi takav projekat doveo do najozbiljnijih posledica, to je u Sarajevu. Ali i lideri Srbije i Hrvatske su osudili i rekli da su protiv, bez nekog velikog entuzijazma. Premijer Albanije Edi Rama je dosta, moglo bi da se kaže, neprepoznatljiv u čitavoj ovoj situaciji. Tako da taj papir je lansiran bilo kao probni balon, što je jedna mogućnost, ili je to neka taktička analitika na kojoj se već radi. Jer iz papira vidimo da oni kažu ove stvari su u toku. Dakle, na njima se radi. Pitanje je samo ko tu može da pobedi. Ponavljam, sadašnji odnos snaga je da nacionalistička desnica Evrope i udružena kakva jeste, još uvek nije u stanju da realizuje jedan takav projekat koji bi bio poguban po Zapadni Balkan. Na kraju, znamo stav oficijalnog Beograda, međutim, ko je stav političke javnosti, dosta kompleksne političke javnosti u Srbiji u vezi ovog projekta? Pa ne možemo da govorimo o političkoj javnosti kao jednom pojmu. Politička javnost Srbije je izuzetno polarizovana zemlja, prema tome ima barem dve političke javnosti. Jedna, ona kleronacionalistička, koja ni po koju cenu ne daje Kosovo i koja sanja i dalje o srpskom svetu i velikoj Srbiji, naravno da ovakve ideje
kod njih izazivaju radost. Druga Srbija, ona koja je svesna svih rizika koje jedna takva odluka može da nosi, je naravno protiv i nadam se da će ona tražiti saveznike da bi ojačala taj front protivljenju, nadiranju ove evropske desnice.